Jesu Kristu inkosi siyabonga ke bathandekayo uNkulunkulu esasithumile bazalwane ngomama ingane zenkosi ukuba bazalwane size la ekhaya sizokhuleka abazalwane ihlasele ngeindlela zonke ayikho indlela la ekhaya impi engahlaselanga ngakhona kuhlasele impi yabathakathi kuhlasele impi yama devil worship amen bathandekayo umntana mama devil worship amfuna left and right azayamfonela ngoba ayazi ukuthi mayemtholile athole mina manje ngiyabonga abazalwane ukuthi uNkulunkulu wasematsheni uyamangaza uthatha ongelutho akwenze kube utho uNkulunkulu wasematsheni uyathestana abazalwane ukuthi njengoba kusukuma nje nomuntu eningamuzwa ukuthi uthini nizomuzwa na kodwa ngiyabonga abomama bami bafowethu uzwakele amen into uNkulunkulu ayikhulumile ngomama eprofeta ngempela kuyabonakala ukuthi ngempela bekudingeka la ekhaya kuzofafazwa ngegazi bekudingeka la ekhaya kuzoshiswa amalanga bomlilo asezweni ushisiwe ke bazalwane ngokholwa ushisiwe ke ngane zenkosi uSathane uzoyidela inkani amen uSathane uzoyidela inkani bazalwane ngemkhuleko ake sikhulekeni manje bazalwane sikhuleke sizihlambululile singcwele ngoba umkhuleko masizihlambululile singcwele uyomshisa uSathane uyomkhathaza uSathane kodwa ubona uSathane esekhuluphele kangaka nje esenelunda uSathane uSathane esengene emhlabeni esechachaza ngalolu hlobo esebusa nje yonke indawo kungenxa ukuthi ipermission wayini kwamakholwa amen amakholwa uSathane amufunza uSathane wakhuluphala wangaka uSathane utshebile akasakwazi nokusukuma ngenxa yemthandazo yamakholwa ngoba lithi ikholwa linento nje enhlizweni likhuleke lingazange liyohlambuluka lithi lidlinza kabi likhuleke lingazange liyohlambuluka noma selizwa ukuthi liphelelwa amandla endleleni liyaqhubeka nje liyahamba lenza nje wonke ngoba liyazi ukuthi mina ngiyakwazi ukuthandaza ngiyakwazi ukushumayela ngiyakwazi ukwenzani kodwa amandla nentshisekelo ingasekho ngoba uSathane uhamba ayintshontshe intshisekelo yakho wena okufanele uzigade uthi hawu manje why ingasafani nakuqala why manje amen why angisafani nakuqala izinto ekade ngizenza ngisakhona ukuzenza why amen bazalwane izinto uNkulunkulu akunikeza zona ukuthi uzozenza la ibandleni uyoyiyeka mhla siyokufaka ethuneni amen awurest usaphila awuphumula usaphila uthi umpostoli Paula uthi sengiliqedile ibanga lami uthi ngikufezile wonke umsebenzi wami usho ngoba usehamba
uthi ibanga lami ngilifezile usho ngoba sehamba. Amen. Ucabanga ukuthi sizalukazi nje sikhala silandela la kuyiwa khona la kuyiwa khona la kuyosiyadlala ukuthi asikaliqedi ibanga. Qedi ibanga phezulu kwethuna akutanyaswe evangelini bomama. Amen. Kukumarathoni la siyagijima. Amen. Waphumula usele. Mhlambe ngokusala kwakho sothi sasikushila kutola uSathane. Nkosi yami. Izwi namhlanje lithi uzithokozise ngoJehova. uJehova yo zithokozise ngaye bazalwane. Hlukanani nokuthi anginakho lokho. Anginakho lokho. Ukuthola ngokuzithokozisa ngaye ngoba yena uyakwazi konke okufisayo. Amen. Mhlawumbe wena lento lena oyifisayo ungazithokozisi ngoJehova akakudalelanga nanayo. Amen. Amen bazalwane ibhlungu indaba kaSathane. Hayi. Ibhlungu kakhulu indaba kaSathane. Mongayiqaphela indaba kaSathane ibhlungu. Kunabantu abafile namhlanje abalele phansi bafa bafela into abangayazi. Amen. Amen bathandekayo. Amen. Athi umuntu kusho ukuthi nje yilo. Ashamdubula ambulala. Yo. Nje yilo. Asha namanje nje inketho ziningi kuyokhetheni lo masipala kuyokhetheni la kuphi baningi nje abazofa. Amen. Ngoba ngibone ngathi lo ukhulume kakhulu emithingini uyena ozothatha ukhetho msuseni bafana. Nathi sinokhetho erenkeni bazobona ukuthi lokhu kusenza ngcono kususeni basusa umntwana omfazi akazi lutho mhlambe nalonto le akayicabangi mhlambe nalonto le akayifisi kodwa ngenxa kaSathane kufanele afe. Jesus. Amen bazalwane. Sithokozise ngoJehova. Singahlanganyeli nababi bazalwane. Kukhulunywa kakhulu ke ngalezo zinto lezo. Ngoba khona manje abahamba nje nemoya bekhona la bahamba nemoya yamasathanisti bahamba nemoya yama devil worship bahamba nemoya yasemkhathini akusho ukuthi babe ngakholwa ukuthi bahambe bengena. Hambe bengena la ungene khona engekho uJesu ubuya nento yakhona. La ungene khona uSomandla engekho ubuya nento yakhona. Amen bathandeka. Ngiyethemba nonke nila kuphelile manje ukuthi ngizofuna into zami asinazi into thina la. Amen. Phelile ukuthi ngizofuna into zami asinazi into la mama wami kwethu. Angisho ukuthi ufuna lokho kunje wena. Amehla ayakuthanda. Amen. Asinazi into sinoJesu. Amen. Asinazi into thina la sinezulu. Amen. Lento lena ayekuhluphe ngayo ukuze ufike la. Wayekubiza ngayo. Amen. Lenhlupheko nalokugula nani ayekuhluphe ngakho wayekubiza ngakho. Kunokuba kuphele kunokuba futhi kungapheli. Kodwa wena jabulela ukuthi sangazi ivuma izono zami. Sengilindele izulu manje. Sengiyazi ukuthi mangivuma izono zami ngaba ngcwele. Ngizosithokozisa ngakho yena noma ngabe kusekhona lokufa uzokususa. Amen. Noma ngabe isekhona lenhlupheko uzoyisusa. Amen. Okunye bazalwane kuqathaka endleleni sihamba. Mina ngangena nentombazane yami la iFirstborn yami ayinamehle ngathi igazi. Isihlule odokotela isihlule yonke into. Kodwa mina uhlengwe mina angimazi mina ukuthi wagezwa nini. Ngombona nje mina sesihamba endleleni hawu feze uhlengwe amehla akasemahle kanje. Kuqathaka endleleni. Amen. Amen bazalwane. Inyoka iyayidla lo mntanami umntanami lo unomgodi la umgodi bekuthi mazithi June imuhle ngiyobizwa esikoleni sesentile isiyamuhla la sekufuneka kudonsa into emhlophe la kudonsa into emhlophe la lento futhi ayiphumi yonke iyanqamuka mayisidonsiwe lonto ke leyo ke usezoba ngcono umgodi la nizobona ukhona ngoba bazalwane kwangena inyoka endlini kwami ngila igoli mina emakhaya le yangena inyoka mayingena inyoka ngoba labantwana ngithi ngibathole bengakashadi banobaba wabo omunye ngangishadile mina emabheleni washona umpele ngashada kamatekwane. Amen. Right. Kwathiwa umbhele uthi akadlile umbhele akakuboni umbhele ungaphandle umbhele bazalwane umbhele ungaphandle umbhele akadlile ulambile. Hawu yimi lo yangiyohlaba inkomo. Ekhaya ngihlaba inkomo ngibuye mase ngiqedile ukuhlaba inkomo ngibuye ngishiye lezi ingane noaunt.
ngishiyile mantambama lezi ngane seziyolala kukokotha umuntu eminyango suke yena lo ngoba umaqinasi lo wayiqina okudlula bonke bantwana bami bathobe kabi kodwa yena wayeyinkinga. Amen bazalwa. Suke nangumama avule emunyango lwangena uhalakaqa langena selithe lamshaya la yaqhuma yawasuka lapho umfana lamluma la emlenzeni awuzafe inkingane sengiyafonela ngiqada deliver itaxi nje egoli emakhishini kuyafika kwathi ingane sesibhedlela. Izokwenza manje ngoba imali phela ngiqedela ukuthenga inkomo. Amen basandekayo. Bagula ke ngalondlela ke baze basuke enyangeni kwenziwani ke ilapha engalicasukela khona idlozi ngingakakholwa ngalenyanya lokho ngababiza abantu abami ngathozani la egoli ngathatha amaphepha ejaldini lomlungu ngathatha umentshisi ngathenga okaphe engaka ngathi asambeni siye kihlo la eAvalon ngathi asambeni ngafika ngalibasela ngomlilo ingcoba likaMbhele ngalihlaba ngomese ngathi mawungafanga wena mangaba ufanga wena ngoba ngizosebenzela ingane zakho khona manje ungibuza ukuthi ngikuphi uthi wedwa abekhona abanye abafile ngalohleli nabo uzongitshela ukuthi wedwa ngalishisa la ngqondo ngoba ngibheka abantu lapha emathuneni ngithi ukutala ngifile nganginolaka ke mina ngakakhona angishanga ngishaya nshithuna angamsebenzi. Amen bazalwa. Amen. Angazi iminyaka emingaki babe bancane laba angaze ngimphuphe nokumphupha. Baphupha abantu abalele nje baphupha amadimoni angaze ngimphuphe ngimphupha ngaze ngangena ekholweni ngazange ngimphuphe nokumphupha. Amen. Ngoba ngamshisa. Ngamhlaba ngeokap kusho ukuthi kuba wayiphila ngempela ngomgwaza ngempela ngoba nganginolaka bazalwa. Amen bathanda. Ngisho ukuthi ke bazalwane lana asizile uzofuna into zethu. Amen. Sizothatha uJesu manje sibe ngamasosha sezweni. Haleluya. Sike sithi manje suqumba phansi umbuso kaSathane. Ukuhlale mama uwedwa uthi hey Sathane uyakhumbula wena ukuthi wangenzani? Amen. Uyakhumbula kodwa ukuthi wangenzani Sathane? Uyakhumbula nje. Kusho ukuthi uma uyoguqa phansi uyothandaza uthandaze sewukhumbula izinto ayikwenze zona sewushisa umlilo. Amen bathandeka. Amen. Sikhulekile ke bazalwane. Akukho okudlula la sinalo ithemba ukuthi wonke amafinto bazalwane abophela ekhaya uNkulunkulu uzowaqaqa bazalwane. Haleluya. Ngoba kudala lengane ihlupheka bazalwane washonelwa naye ubaba walengane. Washona naye njengami exactly. Wayengakusabe nangi lapha ya. Wayena 8 months. Lengane le yayina 8 months. Washona namhlanje ino 20 something. Amen bazalwane no 20 something ihleli intombi yami iyazi indoda. Angiboni nala izogana khona uzolunga ngoba saba indoda ayinasalofu. Angazi kosebenza uJesu. Ngibuye ngithuke ngithi uzolunga. Uzolunga. Ngoba nami ngake ngayindoda salofu kwaba nzima kabatekwane. Kwakuthi mayethethe ingakakholoke ke iketi ke ngithi ukuzenjusa kancane. Amen bathandikayo. Bazikodinga kampela omazililo ke bona seke bahlala babuye bathi thoba ntombazane yami nathi sahlala ngohoba thoba mntanami. Amen. Amen bazalwane. Wahlala. Wambusisa uNkulunkulu ngenxa yami. Wambusisa uNkulunkulu wamuphimiza ethu. Yilo nomunye omkhulu eseProteas free. Amen. Phandle kwesenti. Amen. Amen. Ngoba uNkulunkulu kwathi mayefelwe indoda ngathi inkosi ngizokwenza njani ngoba ngiyahlupheka sekuzohlupheka nendoda yami wathi uNkulunkulu ngizosiphathela lengane ayikaze nangelodwa ilanga izocela ithwayi kwami kunalokho makuma imoto eblue eminyango sibheke eminyango ukuthi ufika nani sonke ekhaya makasho nje ukuthi silindile nebhodo ngeke liyeziko silinde yena. Amen bathandekayo. Manje ngisho ukuthi ke bazalwane njoba uNkulunkulu ekhulumile ngomama bazalwane kuyezwakala ukuthi ngempela ukhulume ngempela ayikuyezwakala ayikho into emnandi njoba uNkulunkulu akhulume kuzwakala ukuthi ukhulumile kuyesabela hayi prophetho leze sithi siyaprofeta kanti sesiprofeta kanti noSathane seyingezile. Amen. Prophetha kanti noSathane sefaka unyawo kuyezwakala ingane senkosi. Manje siyambonga uNkulunkulu bazikade ngifunda izwi lenkosi lapha ya kwisambulo 2 awulifunde kancane. Isambulo 2 bazali sangibusise kuseni. Sangathi kuseni wengane zenkosi. Sangakha isambulo. Amen bathandeka. Ayilesi futhi. Amen. Hayi. Verse 1. Qale. Qala verse 1. Isihloko uJohane uyalwa
uyalwa ngalokhu aza kulobela ingelosi yebandla lase-Efesi naseSmina nasePergama naseThiatira. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesi loba ukuthi nakho akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho, nokuthi kawunakwa kubamela ababi, wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga, unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lokuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe, ngilususe uthu lwesibani sakhe endaweni yalo, uma ungaphenduki. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizonda nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadise likaNkulunkulu. Amen. Amen. Uthi nginalokhu ngawe. Yeah. Thanda lapho nje. Nginalokhu ngawe. Amen bazalwane. Wonke umuntu la ematsheni mayeqeda ukusindisa ukufika la ematsheni, khona izinto ozizwayo. Khona izinto ozizwayo. Awulali ngisho ebusuku uvuka uthandaza noma ufastila ulambi makuthiwa kuyo enkonzweni ngeyenkonzweni, kodwa nginalokhu ngawe uliyekile uthando lokuqala. Uthi phuthuma kuphenduka ngoba mawungaphenduki ngizoza ngilithathe isibani. Phuthuma uphenduke ngoba mawungaphenduki uzoza asuse isibani. Uthi losibani luzosuka ngempela. Amen bathandeka. Phuthuma uphenduke. Uthi nginalokhu ngawuliyekile uthando lokuqala. Abazalwane bahambe benqikaze endleleni. Amen bazalwane. Amen. Abazalwane bahamba benqikaze endleleni. Amen bathandeka. Amen. Abazalwane bahamba behlala phansi. Bakhathale babheke emuva. Ebazalwane ingozi ngiyanitshela mina, ingozi ngiyanitshela ke namhlanje. La ematsheni bazalwane ingozi enkulu. Amen. Kufana nomzalwane la ematsheni oke wawa mhlawumbe uwe enamabhizinisi. Wawa wayeka ukholo. Mawusubuya mama wami uyoqala futhi phansi. Kunjani? Uyoqala kuyanhlupheko wangena ngayo kuJesu. Ngoba ngenkathi uwa lezi zahlakazwa zachithwa. Manje kusazothatha isikhathi zokuba zibuyiswe futhi ziwolwe. Ngoba ngokuwa kwakho wena uyihlakaza uyichitha. Uqala phansi. Manje ngiye ngizabalaze noma ngabe sengiyezwa ukuthi akuvumi ngivuke ngithandaze. Ngizabalaze noma ngabe sengiyezwa ukuthi akusazileke ngoba ngicabanga ukuthi hey ngibuya kuphi. Ngibuya kuphi inkosi yami? Mhlambe mina ngahlupheka kakhulu. Ngibuya kuphi la ngingathiwa ngiyawa namhlanje ngiyoqa uyabona le yanto lapha ekhaya mangathiwa nje umama Matekwane uwile botha abantu ngangithwele. Amen bazalwane. Ngiyobuya lapho mhlambe iminyaka ewu8-10 ngingenawo ngisho isikorokoro semonto. Ngingena uthatha isikhathi futhi kuba ibuye lezinto. Uthatha isikhathi kuba zibuye lezinto. Mhlambe uhamba ngayo imonto, unayo imonto. Ukhona umzalwane mina wakwawe nemonto la wawo. Ngimhlangabezile ke bus stop ngimile ngimlindile. Ngiyayazi imonto yakhe ya China ithi. Kwaqhamuka nje into engingakaze ngize ngiyibone ngisho emadala Judeni. Ngambona ngoba sengibize ngimemeza. Hayibo. Imonto lo ngoba yiyo nje. Igqwale imunyama awazi ukuthi yini. Nayi ibhantsha alifakile, nayi ijacket ayifakile mayethu uyangibiza njena. Awuyena. Ihambile inkazimulo. Ihambile inkazimulo. Kwathatha isikhathi lo mzalwane kuba buyele esimweni sakhe. Namanje nje akakabuyeli kahle hle. Ngendlela ayiseyona akakabuyeli kahle hle. Amen baza manje ngiyanixwayisa ukuthi zabalaza mzalwane. Musutho abantu bathe enkonzweni mina sengiyayeka. Ngoba kukhona abantu bethi umama mkhokheli wenze lokhu mina umama mongameli wenze lokhu sengiyayeka. Anginazulu anginasihoko. Nami ngilanje ngiyayizabalazela bakwethu. Nami ngilanje ngiyayicelela bakwethu ukuthi inkosi mawubabala bakhuze ungikhumbule nami. Amen bathandeka. Manje ngisho ukuthi ingozi wemzalwane
ungawile ingozi into yenzayo yazi njoba nina niqeda kusindiswa nje niqeda kholwa azi ukuthi yini oyinqume noNkulunkulu wakho leyo nto uyoyenza uzube sekufeni Amen. uyoyenza kuze kwephezulu wethuna amen bathandekayo akuphunyulwa akurestwa amen bathandekayo Amen. ukunoma kuresto uyakhula ukunoma kuresto uyakhula njoba nikhuleka kanje nje mase sinizo futhi ningasakhuleki kanjena khumbula ukuthi uwonephi khumbula ngoba into kaNkulunkulu ivuselelwa yini ivuselelwa ubungcwele masumzalwane esekhathala nje endleleni esekhathala nje ukwenza izinto ekade ezenza something wrong in your heart something wrong khona amen bathandeka amen noma laba bazalwane njengoba uNkulunkulu efuna ukusibusisa nje esibusisa ngisho nangamabhizinisi bazalwane angasidida amabhizinisi angasidida yabo mina nginamabhizinisi kabi kodwa mina ngeke ungibone nangelilodwa mina ngiphakamela inkonzo ha ngiphakamela nje ukuthi ngiye enkonzweni yomama ngiyoyikhalela nami ngiphakamela ukuthi ngizile ukudla ngiphakamela ukuthi ngishumayela noma ngabe ngigula ngiya enkonzweni noma ngigula ngoba ngiyazi ukuthi isibhedlela sami neklinikhi yami inkonzo ngamane ngicela imoto zingilande ngiyolala izipontshi sikhona enkonzweni ngifuna ukunitshela namhlanje bomama bami nginifundisa ukuthi angazi bengikhuluma nobasi sithi uthi uNkulunkulu ufana nathi uNkulunkulu ufana that's why athi ngidala umuntu ngimenza umfanekiso wami zonke thina izinto esizenzayo ezinhle ezikaNkulunkulu noNkulunkulu uyazenza uyabona njena wena mama mzali ingane yakho ma kuyiyona nje uba sathe nje lapha ya igijime lapha ya igijime lapha ya ugijime noma ungasho lutho noma ungasho lutho nje uyafika kube ngizofika nje sengibekelwe intombazane yami singibekele isiguqa nakho gogo inhliziyo yami ihlala kulongane Amen. noma ngabe ngiphetheni noma ngabe ngicabangani ngicabanga lo ngane ngithi nginani ephaketheni bese zithi ezinye uyasizonda yayibona noNkulunkulu ke ngifuna ukukutshela ukuthi lezi ibusise nithandaza every day nithi niyayifuna wenzani Amen. umzali lo singabantwana thina Jesus. uthi asidala umuntu abamfane singuNkulunkulu thina ma oyingilosi kaGabriel zifika zithi hey umama othile nakho kwenzile sibeka phambi kaNkulunkulu nangolosini elizayo nakho nangesonto nakho hey umama othile ukashiye nje ikhaya lakashiya umbhedo wakhe ayodindiliza esipontshini eyokhale umama ohlakaniphile eyokhale eTempelini eyolila elilelizwe lakubo elilela ingane emhlabeni elilela izikole ezigwazanayo elile uyabona nje kubekwe etafuleni athokoze uNkulunkulu kubekwe izinto ozenzayo umhla ususenkingeni uthi uyakhuleka athi uNkulunkulu Gabriel gijima umambalo hluphekile gijima phela gijima loyo angifuni lutho ngaye akathi uNkulunkulu akafuni lutho ngawe akazuthi uNkulunkulu akafuni lutho ngawe ngoba usindisiwe wena uthethelelwa izono kuyasetshenzwa insindisweni Amen. Yesabeka. ingakho namhlanje siyekelele ngisho ubani othi uNkulunkulu uthi akekho omkhulu la uyayizwa into ephuma lapha Ayi. uyayizwa into ephethwe lapha ematsheni ke ba ivangeli likamoya khuthalani boma khuthalani nishiya emakhayeni umama owasenanda owashiya ikhaya lakhe walishiya nengane zakhe wazolala laphana wavusa ibandla siyananda nje siyangayo amen siyananda nje siyangayo khuthale ungene umuzi nomuzi uphume uphathe iBhayibheli egeyithini uthi inkosi ngishonephi uzokukhomba uNkulunkulu athi yana lapha uphume uye khona fike nje uthi inkosi yami ngihambe ngishumayela ngingumama ngihambe ngikhulekela abagulayo mina ngalivula kanjalo ibandla lema lapho eMedupi emapedini ngahamba ngena ngathi ngithunywa uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngihambe ngikhulekela abagulayo
ngangena enkosikazi noSontaka Lihanyana wathi ngiyawuthanda umkhuleko kodwa la ikhathi nasikhuleki singama ZCC ngenhlanhla esakhuluma nanja efront opposite yakhe uMegate Adorin angazi nesipedi washo lo mama wathi mtshele azungeze athi ehle uyothola isihlahla esikhulu seavocado angene lapho akushisi angithi mina ngazi mina ukuthi akugqokwa lezi icathulo ezinerabha kanje angazi sesicebukile isicathulo ukushisa ngihamba bazalwane ngajika ngathi sengikhohle ukuthi uthengi cross ngithini ngenhlanhla mangijika ngithi ngiza ngiya usengimele lapha uDablabhili what wangithatha wayongibeka kugogo okadalala akakwazi ukuhamba ingane zakhe zimshiyile usayithoyilethela kwabanjani ngathatha ngawasha ngeneka ngahamba ngaye spa ngayomthengela ukudla ngamphekela ngaklina la endlini ngamkhulekela ngahamba ngakusasa ngabuya ngamphekela ngamklinela ngahamba ngelesithathu ngathi ngifika waye eMegate bayamazo bonke laba badala bonke laba bayamazi waye eMegate mangithi ngoba uye nje uyagogo kwenze njani mangena wathi ngiphilile wathi ngiphilile Esabe. amen kwavuleka ibandla nokungcatshwe yithini eseshona kwavuleka ibandla ngaphuma la kuhlala khona ubaba ngathi inkosi ngiyephi ngagibela ikhumbi kwantamba ungaze ngiye lokishini ukuthi nyakuphi wangikhomba ngafika phuma kwakho amen ngoba lesikhathi odlala ngaso ulibele into zala emhlabeni yosikhalela ngale uyobusuthu ukuba kasebenzi ke ngale ngoba lo muntu onokubo lo inyama uyobe seselela lo ngaphakathi akanakho kube lokho bomama bami sibongile kakhulu socela nje umama oyi1 mhlawumbe umama uKhokheli Radikotsi abonge bazalwane kufaka sesihambile isikhathi ngoba vele kuyabonakala namhlanje besibizele ukukhona ukuthandaza niyazi ukuthi uthusha edala bazalwane uRadikotsi athi qabuqabu nje asibingelele bazalwane sibonge bazalwane nokuthi umama wethu umlalelile umama kubi ngoba noma sikhuluma kezo umlalelile uNkulunkulu kudala esho bazalwane uthi ithandaze igugu ngithi hayi awukahle ithi ithandaza yabona manje lesibili levikele elungibelesele njalo ngesonto uzane ithanda kade siyokhonza last week ilapho ke fike ihlupheka ilali ithi ithandaze amen siyambonga ke bazalwane uJesu egameni lenkosi amen